میرکتیا بهدینانê. Di qonaxa xwe ya duyem de nemaze duwan salên dawiyê de gelek guhertinên barbiçav di dewleta Ebasî de pêk hatin, her wekî peydabûna dewletên serbixwe. Di meseleya dewletbûnê de Kurd bi xwe jî nebê par bûn, wan jî gelek mîrektiyên binavûdeng û xwedîşiyan ava kirin. Ji wan dewlet de an jî mîrektiyên herî giring yek jê mîrektiya Behdînanê ye. Vê mîrektiyê serê pêşîn hîmê xwe li Amediyê û derdora wê danî. Paşê hin bi hin tixûbên xwe bi pêş de birin û rûpereke berfireh da ber xwe. Deverên mîna Dasın, Şûşê, Silîvan, Zaxo, Sindiyan û Şêrwanê jî bi xwe girtin. Sînorên vê mîrektiyê ji milê Rojhilat ve digihaştin mîrektiya Soranê û ji Rojava ve mîrektiya Botanê. Ji aliyê Bakur ve tixûbên wê dirê jî mîrektiyên Hekarî û Şemzînanê dibûn û ji başûr ve dirê jî Çiyayê, Meqlûbê û Çemê Dicleyê dibûn. Yanî meriv dikare bibêje her çarik kenarên vê mîrektiyê bi van herem û deveran ve rêpê çayî bûn. Li Rojhilatê wê Çemê Hîzîlê, li Rojavayê wê Keleşînê li ser sînorê Rojhilatê Kurdistanê, li Bakurê wê geliyê Teyarê yê li kêleka Colemergê û li başûrê wê jî Mûsil. Çiyayên vî welatî Ewqasî bilindin ku kişiyane berên asemanan. Di pêvajoya dîrokê ya demdirêj de ev çiya tim û daîm ji Kurdan re bûne penah û sitar. Her ji demekê şer û cengên giran bi ser Kurdan de dihatin lê van çiyayan serqat ew hem mêz dikirin. Heta vê kêliyê jî Kurdên şoreşger got li ber dagirkerên asê bûne û şerê wan dikin di zor û zehmetiyan de xwelçiyê digirin. Çiyayên herî binavûdeng û asê evin: Gara, Metîna, Bêxêr, Govend, Xakurk, Heftenîn û beşekî Zagrosê. Di herdê vî welatî de gelek çemên bi berket diherrikin. Bi saya van çem û rûbaran halê niştecîhan ber bi xweşiyê ve diçû û çandinî gelekî bi pêş diket. Ji berbanga dîrokê ve avan çeman ji bo geşdana şaristaniyê roleke pir aktîv berbiçav kiriye. Li Rojava Çemê Diclê, Xabûr û Hêzil, li Rojhilat Zapê mezin, Zapê biçûk, Xazir, Komel, Roşîn û Sinê. Tevî çend çem û geliyên din, evên herî giringin. Her wiha gelek germav û kaniyên binavûdeng lê hene. Ji wan jî yên herî zêde navdar germavên gundê ji kefta berwariyê jêrin. Di serdemên navîn de kelehên Behdînanê gelekî dengda bûn. Di pirtûkên dîrok û folklorê de got bi qelema dîrokzan gerok û coğrafînasan hatine nivîsîn. Navûdeng avan kelehan gelek caran derbas dibe. Kelehên got em dibêjin herî zêde li Amedî, Akirê, Duhok, Zaxo û hin deverên din peyda dibin. Her got dijminan rêkeftî Kurdan bikira, bi saya avan kelahên asê Kurdan xwe û welatê xwe diparastin. Li gor belgeyên dîrokê, Behdînan girêdayî herema Hekariyê bû û di nivîsarên olî û ayînî de têzanîn gobûyerên tofana Nuh li vê heremê qewmî ye. Her wekî çawagemiya Nuh li ser noqteya Cûdiyê veniştiye û bi vê yekê ev herêm dibe landika mirovahiyê. Her wiha tê gotin gogundê heştanê yê devera Şirnexê navê xwe ji pêvajoya bûyerên tofanê wergirtiye. Heger meriv bixwaze li dîroka vê mîrektiyê baş bikole û bizane ka bi çi hawayî ava bûye, dive serê pêşîn xwe bispêre dest textazê wî kê
گو چافکانیا هری بنگهین آدیروکا میرکتیه چافکانیا که گلکی هیجا و برکتیه تیده دیروکا میرکتیه بناوی میرکان و هر وها تکلیه میرکتیه بهاور دوره را هاتنه نویسین. دستخت زیوی که جیراته گوتن چنکی اف دستخت لگونده زیوی که هاتیه دیتن. بگوتنا محفوظ عباس لیکولر دوی دستخت ده دیروکا میرکن هکاری و شمزینانی ناوی سلطان آمدی ین شیخ و میرکن نیره و توی ناوی وزیر نزیباری درباز دبن. محفوظ عباس سرخوا باش به دستخت را ایشاندیه و بسایاوی دبوارا دیروکا میرکتیا بهدینان ده پرتوکک لیکریه. هر وها دکتر عماد عبدالسلام راوجی لیکولینک برفره دبوارا دیروکا میرکتیه ده نویسیه دپرانیا آگاهین خوده ویجی خواسپارتیه دستخت زیوی که پیرجی لچافکانی فولکلوری ین جهرنگ گو جدور آن نزیک و داباشا میرکتیه کریه و گریایه. د آنالیزو شیروین خوده دیروکزانه بمد دزانین گو چاغا مغولان ایریشی روجالات کریه و خلافت عباسی روخاندیه ایدی هوزو پیکاتین جدا جدا دزدانین سر هرمین گو اولید جین ده انجام ده گلک ستاتو و یکیتی آواده بن گو ده باشی ببن حیوان آوابونا گلک دولت و میرکتیان دوی پروسه ده کردانجی آخاخا کنترول کر و میرکتین خواه دامزراندن جوان میرکتیان یک جه یا بهدینانی بو. داویا 100 سالا چاردان تیمورلنگ مغول در باسی حرمی دبه دست پیکی لدش کردان و پاشی لسر گلندن این حرمی گلک کومکوشیان انجام دده. به ویه که روشا کردستانی گلکی آلوز دبه کاروبارن وی بیسروبر دبن و سقامگیری تک دچه. لهمبر ایریشا مغولان جبلی برخودان سیاسی و لشگری توریل پیش کردان نامینن. لوراوان ندویا خاکاوان بیتداگر کرن. کرد نچار بون گود تفگرین خوده کونه بن. لهمبر مغولان هم سری هلددان هم جی وکی تکتیک دمکی و جبوگو خواج شریوان بگرن بیاوان دکرن و جوان را دهاتن رایی. د چیروکین فولکلوریک این جغرافیای و پرتوکین گرناسا ده بحثاوی مالویرانیا گو مغولان بسری کردستان و باجارین کردادا آنیه بفرهی تیکرن. دسپیکا 100 سالا پازدهان پشتیگو تیمور لنگ و غیر کر جناف کنفدراسیونا هوزین ترکمنان دو دولت رابون یک جه بناوی دولتا قره قوین لو و یادن بناوی آق قوین لو وان هر دو دولتان سروریا خواه یا لشگری لسر کردستانی فرز کر هرچه قره قوین لویه عراق و هن بشین باشور کردستانی دامبر خواه و آق قوین لو باکور کردستانی و جزیر وگرتن سردما حکم وان هر دو دولتان جوان سردمین هری کریته لورا دهیا ماوان ده روشا سیاسی جواکی و آبوری بجارک و کامباخ بو و شارستانیا به تمامی آهنگا خون داکر. جبر وان سدمین مگوتی ایدی هلومر جنوی هنگی تیرا خو گونجاو بون گو ایدی میرکتیا بهدینان آوا ببه داخوازکه گلیری یاو صاحبو گو ایدی دیوی دولتا ترکمنان بیرو خاندن او گردانا خلکی جه چافسوری او زوردستیا وی دولتی روحا ببه. ده همان دمه ده هوزو عشیرین کردان جی دل هبو ایدی آزاد بجین
وان جی دخواست ببن معقول و سرکارین هرمین خواه جبو گو روشا خلکی خواه پاسکی هیمین و آرام بکن گو جبر زوردستی یا قاره قوینلو و آق قوینلوی چافشکناندی ببون. هروها وان هوز و عشیران دویاگو ولات خواه جوی روشا کامباخ آجبر کریارین وان دولتان درست ببو جهولی راکن واری خواه بر روشا خوشتر و باجون. چافکانیین دیروکی ین بر دسته پشتراز دکن گو یکیتیا هوزین کردان کر گو بشارزایی لبر خو بدن و لگور هیلو مرجین وی سردمی دیروکا خو بنویسن و میرکتیا خو آوا بکن. دورا آمدیه وکی ناوندا میرکتیه هل بشارتن آمدی جی برگلک سدمین گرنگ وکی پای تخت هات نشان کرن. چمکی وارگه هیوی گلکی آسه بو و بکلاها خویا آسه و بهنکو و نافدار بو. دوان بلگه دیروکی ده گولی کولران پاش داهوراندیه تی خویا کرن گودناو برا سلطان ممالیکان و میرین بهدینان ده باش تیکلی هبو و ده همان چافکانیان ده بگشتی دا باشا تیکلی بهدینان تیکرن. دیروگزان مصری یه بناو قاضی محی الدین عبدالله بن رشید الدین عبد الظاهر بن نشوى الجزامي السعدي الروحي دسختك خدا نافاروكا بلگه كديروكي تينا گو بحثا وان تيكليان دكا سرناوي دسختي خلات نهيني ين جيان ناميا تورن سلطانيا شاهينيا اشرفية ده بلگه ده او تيكل دانين دنافبرا مير هكاريان مير علاء الدين هكاري و سلطان مصر و شامي سلطان الاشرف خليل ده تيفاگيران. میره هکاریان جی سلطانی دوزا حوالبندیه دکه گو به دولتا خواه لهمبر هر مترسیه که گو میرکتیه وی آرماج بگره پشتاوی بگره. جبو میرکتیه اف حوالبندیه هان گلکی بکر هاتی دهات چمکی میرکتی جدار دورا خواه بترس بو و جدل جی بریسک و خطریان و راپی چای بو. نخاسم لهمبر دولتا مغولی یا الغانیه گو حتا ویگا ویجی هینا هرم موسل و دوروبرین وی لجیر سردستی آوی بو و هرچ موسل جی تیرا خواه نزیک حکاریه ده انجام ده به دولتا مصر و شامره که دولتا کمو قایمه. دانینا حوال بندیه دوی دمی ده قزنجک او قاسی بهن کوف بو گو دکاری جمیرکتیه را هم ببه پشت هم جی مرتال. وی سردمی ممالک و مغول تمودایم دپیسیرا هفدبون و گلکی جهب دترسیان و چاوی یکی بارنت کر گویدن به سایا حوالبندیه بکردان را خورتر ببه. لی چما کرد چمکی هیزا چالاک و اکتیو ده هرمه ده کرد بون. دوان بلگیان ده هر وها اشکره خویانی دبه گود 100 سالا چاردان ده میرکتیا بهدینانه گو آمدی پایتخت وی بو گلکی دایه خواه و او قاسی بهز بویه لدرجه یا گو سلطان دولتا ممالیکان گو سردار شام و مصر بون تنی جبو گو برجواندین خواه بپاریزن لبر بهدینان گریانه و خوابوان خوش کرنه. نتنه وها بله تکاد کرن گو پیوندی و تکلین دیپلماتیک بمیرک و حاکمین بهدینان را دینن. لوی درجه خواهوگری وان دکرن حتا دهن نامین خوده پست نو شابا جوان را دگوتن و ناسناوین گوره و تورن بوان و دکرن. ده هرمي ده هيزا بهديناني يا هري گران بو و گوتناوي لبال عشيرة و ميركتيان دن ندبو دو.
اف تێکیلیێنە دیبلۆماتیژی دو ئۆغراوی ئەرماژێ دەبوون گۆ میرەکتییا بەهدینانێ ببا پایتەخت و ناوەندا هۆز و میرەکتیên dîtir ên Kurdan گۆکاری بن pêk ve hêzeke giran ava bikin û pê heremê xwe biparêzin. Bi vê yekê sînorên rojhilatî yên dewleta Memalîkan jî dêhêmin û aram bûna û bi saya wê hêza Kurdan ew deverên Memalîkan ên hev sînorên Meğolan dê ji hêla leşgerî û siyasî ve timî xwara girtî bûna. Mîrên behdînanê jî serwextî vê rastiya han bibûn herwiha dizanîn ku ev têkiliyên han têra xwe metirsîdar in lê gihaştibûn baweriyeka wisa. Ji bo ku wê statoya xwe ya xweser biparêzin pêwîst e bi xebatên dîplomatîk ve rabin. Nexasim goroj li pey rojê hikmê vê mîrektiyê firehtir û qayîmtir dibû û vê yekê dikir ku hîn bêhtir bi xwe bawer bin. Li gor gotina Seydayê Doktor Evdisselam Reûf li hember talanê û malkan Baxiyan avabûna mîrektiya behdînanê mînanî raperîneke pir alî bû li Kurdistana Başûrî. Mirov dikare bibêje ku di destpêka avabûna xwe de ev mîrektiya han projeyeke gelerî bû. Gelê heremê bawerî bi binmala behdînanan anî bû û li dorê kom bibûn belgeyên dîrokî jî van rastiyan piştrast dikin. Di dokûmentan de lîsteyeke dûdirêj a navê mîrên behdînanê heye û ji wan jî yê herî giring û destpêkê Elaaddînê Hekarî ye. Paşê di qonaxa duyem a mîrektiyê de navê mîrê behdînan derbas dibe ku navê mîrektiyê bi xwe jî êdî bi navî wî ve têgirê dan û nasîn. Dibêjin ku navê wî yê temam wiha ye. Behdînanê Sêfedînê Mûceliyê kurê Melik Xelîl. Di şerefnameya xwe de Şerefxanê Bedlîsî behsa gavên destpêkê yê vê mîrektiyê dike û ew jî didezanîn ku koka navê behdînanê ji navê mîr behdînan hatiye. Mîr behdînan ji şemzînana Hekariyê koçber dibe û li Amediyê bicih dibe. Şerefxanê Bedlîsî her wiha dibêje dûndeya mîr behdînan 400 salî hikm li behdînanê dike. Ji wan agahiyên gogirêdayî Mîr Bahaeddîn an jî tê texmînkirin gogirêdayî wî be yek jê ev e. Vê dawiyê li gundê Daratûyê gogirêdayî perdereşa Akirê ye gurneke kevnarahatiye vedîtin ku li ser kêla wê wiha hatiye nivîsîn. Ev gorna Bahaeddînê kurê Sultanê Ehmedî ye. Nîvê şapana 12 koçî wefat kiriye. Cihê nivîsa dîrokê hatiye şikestin û nema têxwendin. Lewma ev belgeya han tenê di çarçoveya texmîn û pêşbîniyan dedmîne. Di gelek dokûmentên dîrokî de şerefname jî di nav de navê mîr û hakimên behdînanê tevî destkeftî û xebatên wan derbas dibe. Ji wan jî yê herî giring Ezzeddînê Sîraciddîn û kurê wî Îmadiddînê Ezzeddîn e. Li Hekariyê mîrekên keleha xeftiyanê bûn lê paşê Îmadiddîn berê xweda Amediyê. Her wiha navê Mîr Xelîlê Ezzeddîn jî derbas dibe. Li gor destxeta zêwîkê Mîr Xelîl yekemîn mîrê behdînanê ye ku bi eslê xwe ji Amediyê ye. Têkiliyên wî bi Sultanê Şam û Misrê re xurt bûn.
لگور همان دستخطی پشتی گو میر خلیل جشامه وگریایه بریخواه دایه هرمین چیایی ترک دنیا بویه. دشکفتکی ده خلوتا خودانیه و بدست بنمیج و عبادتان کریه. پاشه با آلیکاری وان عشیرین کردان این چیایی آویتی سر آمدیه و بوی حاکم. پشتره جناخواه یا گول شامه هیلابو آنی جمخواه و پشتیوی زارنوی حکم بهدینانه گیرانه. هر وکی علاء الدین خلیل عزالدین و موجلی میر علاء الدین. لگور شرفنامه شرفخانه بدلیسی یک جمیرین بهدینانه گو هفچرخ تیمور لنگ و کوریوی شاه رخبو میر زین الدین بو. پشتیوی کوریوی سیف الدین زین الدین شونه دگره گو باوکی پیشین ابن مالا میر سیف الدینایه. لورا د سردماوی ده حکومتا بهدینانه بناوی حکومتا سیف الدینا دهات ناسین. او آگاهی جیوه دمه هاتیه بیتاندنه و پشتراس کرن. چاغا کو گورنا کوریوی حسن بگی سیف الدین گو پشتیوی حکم گرایا لگورستانا سلطانیه یا آمدیه هاتیه دیتن. لسر کیلو دیوارین وی گورنی اف بسن و داباشین هان در باز دبن. خاندان گوره قنج قنجان رحمتی خود جرازی دا پرور جامیر بگی حکومتا سیف الدین کوری محمد. ناف او دنگ میرخاسی و عقیدیا میر حسن گلکی تیر بلاف بو. دبیجن گوی نزیکا هفته سالی حکم کریه. تفی گو دولتا آقوین ل گو نیارتیاوی دکر گلکی خورد بوجی. لی میر حسن تمو دایم ایریشین وی دشکناندن و او بشون دفتگراند. دما کو آویتن سر آمدیه میر حسن بهمی هیز اویرکی آخواه ایریشا وان تکبر. دهن جیدرین دیروکی ده بویرین برخودانا خلق آمدیه و آرتشاوی تین بحث کرن. پشتی کو آرتشا آقوینلو هن هرمین کردستانی ده دبرخواه و داگرده که هر وکی کلاها آکره و کلاها شوشه ایدی لشگرین وی دخوازن آمدیه جی بدن برخواه لیج دسوان ونایه و بگرانی تیک دچن و گلک قربانیان ددن. دوی برخودانه ده حوزو عشیرین کردان این دور هیلا آمدیه ایریشین گران دبن سر آرتشاوان و لگور دیروگزانان در بین دجوار لوان ددن. جبر وی چنده سلیمان بگی بزن اوگلو گو فرماندار ارتشا ترکمنین آقوینلویه بریار ده گو چپر و کوزیکین خوا بردن و دور پیچا لسر آمدی راکن و وکشن هرمین دورتر. اف سرکفتنا هان جمرکتیا بهدینان و آمدی را بو دست بیکا قوناغا گنو. ایدی میرکتیا بهدینان سر بخبو و عشیرین کردان خدا دوری. لگور هلو مرجین وی سردمی میر حسن تیدر خسته گو اف قوناغانو ایدی مترسی داره. جبو گو هیزا خواه مکم بکه و خوصریا میرکتیا خواه بپاريزه. ایدی پیدیویاوی به حوال بندی و تیکلی نو هیا و دوی بهن بزاوین دیپلوماتیک و سیاسی و رابه. هن بهن بری خود دا صفویان صفویین گول ایران هیزک خویا خورد آوا کربون و عراق دا کربون هر وها چاویوان لیبو جزیرو کردستان جی بدن برخوا. صفوی دجمن آقوین لوبون لو ما میر حسن کاری خوا جوان نزیک بکه. صفوی جی جدل جیوان زیک بون و قنیات آوان به هزا میرکتیا بهدینانه هبو. لو ما ببریار بون گو ببن حوال بندین و میرکتیه یانجی هری کم دناو برا خود روشه بهدینن. جمیر حسن را ایدی لحف هاتبو و بارودوخین ویدمه پیر آلی کاربون. ویجی کیسا خواه لیانی و هیمه میرکتیا خواه تبود ترکر. حکمه خواه فرح کر و حرما دهو که تفلک لهاوی بسر میرکتیا خواه بردان
و هن هرمین دن دامبر خواه حتا گو تخوب میرکتی جهیلا روش آوا و گهاشت چمه دجله. درباره دەستپێکا دووبەندیە د ناوبەینا سەفەوی و عوسمانیان de û helwesta Mîr Hesenê li hember Osmaniyan nerînên cuda cuda derdikevin holê. Ji nav ve mîrekên Kurdan got bi Mîr Edrîsê Bedlîsî re li hev kiribûn got li hember Sefewiyan li pişta dewleta Osmanî bisekinin. Navê Mîr Hesen derbas nabe. Di navbera wan her du milan de nakokî hebûn û di encamê de şerê caldîranê yê dîrokê sala 1514 di nav wan de qewmî. Li gor hindek jê deran nedûre got wê hingê Mîr Hesen hatibe bi dûr xistin û Amedê ji Mîr Edrîsê Bedlîsî re hatibe veqetandin. Ewliya Çelebî di siyahetnameya xwe de vê yekê dibêje. Lê di hin jêderên din de derbas dibe got hêzeka Kurdên Amediyê got ji 5000 siwaran pêk dihat beşdarî şerê caldîranê bû û balbiştiya Osmaniyan kir. Heke gotina dîrokzanan rast be, Mîr Hesen ji textê xwe hatiba avêtin jî piştî bûyerên caldîranê dîsa hatiye vegerandin. Lewra Ewliya Çelebî dibêje ku Sultanê Osmanî bi biryareke fermî temê da got mîrektiya Amediyê têk vebin hekmê bin mala Behdînan ji bo got torînên vê malbatê bibin mîratgerên hekmî û bi serbestî biryaran bidêrin. Ji destpêka sed sala 16 heta destpêka sed sala 18 mîrektiya Behdînanê bi awayekî fermî bi dewleta Osmanî ve hate girêdan. Di navbera Sultanê Osmanî û mîrên mîrektiyê de rasterast peyamnêrî çêdibû û bi minnet û rêzdarî navê hevdûn hildidan. Ji destpêka sed sala 18 û bişûn de êdî karûbarên vê mîrektiyê bi wîlayeta Bexdayê ve hate girêdan. Belgeyên Osmaniyan gelek babet û mijarên vê mîrektiyê vedihewînin. Hem di buwara têkiliyê mîrektiyê bi derdorê re nemaze bi eşîrên Kurdan re hem jî di buwara nakokiyên hundirîn ên neferên malbata Mîrzadê bixwe de jî. Gelek agahî di wan dokûmentan de hene. Di wê serdemê de Mîrê Behdînan yê herî naskirî Mîr Sultanê Hesenê Sultanê Hesen sala 1533 heta sala 1573 bû. Di heyama wî de mîrektiya Behdînanê têra xwe fireh bû û gelek heremên Kurdistanê damber xwe. Nemaze başûrê wê her wiha di serdema wî de gelek keleh sûrên asê pire û avahiyên din hatin têkirin. Di dîroka mîrektiya Behdînanê de serdema Mîr Sultan Hesên wekî serdema herî geş û mukum têzanîn. Lewra serdemeke wisa bû got ji hemî hêlan ve têr berhem bû. Hem ji milê hişmendî ve hem jî ji milê avahîsaziyê ve hem jî ji milê aborî ve. Sala 1573 wefat kir û li Amediyê hate bin axkirin. Li raserî gorna wî qubeyeke balkêş hatiye lêkirin û li ser dîwarên wê dîroka wefata wî hatiye nivîsîn. Şûnmayên vê gornê tavêkeliyê jî xuyane. Mîrekî din ê Behdînanê Qubat Xan Beg sala 1573 heta sala 1583 di heyama hekmê wî de gelek nakokî û dubendî peyda bûn. Mîrektî lawaz kete û bi demê re li kêmê xist. Herî bêhtir di navbeyna wî û birayê wî Behram Beg de arîşe hebûn. Birayê wî li kêleke wîlayetan kar û vatînî bi xwe girtibûn û seba textê hikimdariyê ketin pêsîr hev.
د انجام ده میرکتی هیزا خو گلکی وندا کر او تام بو دو بندا میری و بندا برایوی. بسردجي هم عشيرين دنجي سري هلدان ولبر حكم وان آسيبون بفيكي دجاوين خلقي خودجي گلكي بچو كتن دبلگين عثمانيان این فرميده بفرهي بحثاوان ناكوكي و بويران تيكرن گو هم دنابرا برايان ده همجي دنابرا ميري بهدينان و عشيرين كردان ده دقومين. داویا داوین میر قوباد ج آمدی رویا و بری خدا کلاها دهو که گو به سلطان عثمانی را حوال بندی دینه و هیزکه گرام بخوازه دا حکمی ویل آمدی ببیتینه لی لکلاها دهو که او بهاندانا میر ملک سردار عشیر مزوریان میر قوباد به سردست سلیمان خان بگ هاد کشتن. پاشه بهرام بو حاکم آمدیه دجیدرین دیروکی ده آگاهی زیدتر ناین دیتن لیوسا دخویه گو عشیرا مزوریان بریار دایه پشتا بهرام بگره. درباره سلیمان خان بگه گوژر میر قوباد ده جنوی سال سر کلا گورناوی مروف تی دردخه گو سال 1612 وخر کریه. سلطان سید خان بگ سال 1584 حتی سال 1619 سلطان یوسف خان بگ سال 1631 تا 1638 و سلطان عثمان خان بگ سال 1682 حتی سال 1699 اف هر جی بونه میرین بهدینانه ده سردما وان ده جی تیرا خواه ناکوکی و پفچون قومینه همه دنابرا هیزین هفرک ده کو چاوی خواه بردابون کردستانه هم جی دنابرا هوزو عشیرین کردان ده ناکوکی مزین هبون. جبرویه که دوی سردمه ده هم کردان هم جی کردستان گلک آزار کشان او زیان دیتن. شرفخان بدلیسی هم بحثا حوزین بهدینان هم جی بحثا کلهین ویدکه ناوی حوز و عشیران وها درباز دبن مزوری، زیباری، رادقانی یانجی ریقانی، برواری، مهل، سیاسکوری، تیلی و بهلی کلهن هری نافدار جی گو گریدای آمدی بون اون. کلها آکره، کلها دهوکه، کلها دیره، کلها پشرای، کلها قلادا شوشه، کلها امرانیه او کلها بازیران. دور ازاخوی یانجی ولایت سندیان نافچه که گرنگ آمیرکتی بو گو وارگه عشیرین سندی، سلیمانی و سلیوانی بون. تفی وان هیلو مرجین گرانه و نخوش میرکتیا بهدینانه کاری خوراگره و هبونا خو بدومینه و دو کردستان ده خودیا رولک اکتیو و بربچاو هر وها خودی باندور به. های عثمانیان جی جوی گرانیا بهدینانه هبو لو ما تفی وان قاس ناکوکی و آریشین دهندر میرکتیه ده و بویرین گول در دور دقومین عثمانیان تجاری تکیلین خواه به بهدینان را ندبرین. جسال 1714 حتی سال 1842 گلک میران حکم بهدینانه کرا. هن خورت و هن لاواز، هن شارزا و هن جی بیدفدیر. جدسپیکا سال 18 و بشونده دیمنکی سیاسی و بریوبری اینو درست بو. ویدمه حسن پاشا و پاشه کوریوی احمد پاشا حکم ولایت بغدای وگرتن. هر دویانجی دخواست توایا کاروبارین عراقی به بغدای بینمشاندن. جلورا ولایت بسرا و شهر زوره به بغدای و دانگره دان و پاشه میرکتیا بهدینانه جی. تفیگو بهدینانه خسریا خواه پاراست بوجی لی لشونا کو میر بهدینانه به سلطان عثمانی را تکلیان دینه
Divabû ji bo karûbarên birêveberiyê bi waliyê Bexdayê re têkiliyê deyne. Bexdayê mifayeke mezin ji vê guhertinê wergirt. Derbarê karûbarên birêveberî de got Bexda pêra dibû. Her ku mîrektiyeke Mosul jî di nav de nerazîbûna xwe nîşan bidaya, Bexdayê zext û fişarên giran lê dikirin. Vê rewşê hin bi hin bandorên neyênî li mîrektiya behdînanê û hêza wê kirin. Her ku diçû ji derb diket û hozên Kurdan jê bi dûr diketin û bi mîrektiyên din ên Kurdan re hevalbendî datanîn. Her wekî mîrektiya Perwariyê ku keleha Qumriyê paytexta wê bû û mîrektiya Şêxanê ya Êzîdî ku bajarokê Şêxanê navenda wê bû.